besoin nan men nou la. E mwen ti junior la. Ma fè sa depi a 5 la. Boso. Sa nou an de vot mwen? Eske nou an vot mwen fan? Non. Chou sa yo pat konnen lò, ma bre ba yon koun ya. Pou moun telefon ni bagye kat verifiye, mwen moun kre yo sa ti junior a fè api. N'importe moun ba bezon konnen. Moun ki abisou a fèm deja. E ba moun ki yon pou la premye fwa nou. Bozo, gado lo ben. Pebla, suiv, depi e mwen si kope nan fikim deman. Smash te fikim. Ouve. Ba, ale. Ou pa verifiye pou yo waze kombinasyon an pou? Bon fè sak pitbol la. Mwen che kou men. Sak pitbol la mbel fè. Pebla sa nou e la? Telefon. Ye gade. Fote met telefon sa. Vin soufle l 3 fwa pou mwen. 3 fwa. Agad de batou? Sinon sonen, so mwen yon sa. Mwen tale yon ta fou ba yon te sute pe pou nou ane men. Sonen telefon nou vin met zoye nou la napta nou bagay. Anale, bagay. Waj sonen tou. Anale, bo sap sonen telefon ni. Le fini vin met zoye ou la. Ou wale kote mwen de ko jta apel ou wale fini. Vin pi fok ou nyan an de pe ya. Si junior te konen nou te eva di klak. Sakaj ki monte yon fok, vin pi fok. Mwen mouti yo lo be. Vin beze la. Vin beze. Lak se deke? Kite sone. Allo? Allo chef? Mwen mse explike pou tou koun jote. Actuellement la e sa ti junior. Ki ba mbo ko fe la? Sa e komanseman show a. Nou bo kwen tout lo ben yo. Mwen mse explike pou pise mwen te. E so don dem beneje. Sa e ti junior nan kay la. Le personaj sa e junior nan kay la. Ba mi se te de mwen. Mge pis ba mbo fe toujou silon. Mge pis ba mbo fe toujou nan kay la. Gano bay. Sa bo kon sa e premye show. Mbo nou te nou tout pou bagay yo. Bon madame sa e ti junior nan fay la. E so don dem? Pase si sa telefon. E so don dem fwe? Ok, ba e manti nan sa e junior. Fè me pou ba moule kan? Ba mwen met ou kondou men. Non, ba mwen bo kont nan. Sa pou kon mba nou te nou sa ti junior. Ouve. Gen lote mba fè chou nan kay la. Di ka boni mi wala san. Bozo, moun yo waget wè tout chou. Kebe mwen. Sou fè sa 3 fwa. Kite chafi yon nan blan moun. Hey, mwen fò denye la. Koko ple pek tap bon kop tale ya. Pe avin gade lem bezon kop kom mwen fè kop. Ouve nou mese. Balkon ba. So e sa e pe ya. Mak moutot si avan pou yo. Sa nou e sa e pe pla. Achete blom mwen. Tade yon fè kon do la. Achete blom mwen. So sa l'achete si kout blom pou viske. Ou a bezye kop nan men moun. Bonte ba nou kou kwa. Tout sa nou pran nou ka fè kop avel. Nou a bezye kop nan men moun. Moun ki pou kop nan men moun se moun ki pa ka fè kop pou yo serva avel. Mwen tout sa m fèm ka serva avel. Tadon lo bey. Kop la gen le pot kowe chou sa m bral pou ba yon la.